Sithatha hayi mina maduna avuma. Oh. Mbalisi kunjani? Ngiyaphila. Siyaphila. Selibuya lo gogo kuhle yini? Lizwini imlazela mbobo. Ngizwile manje sengithi umuntu agijime bathi. Kulo baba Davis umhlangano waye. Oh, sorry. Ubaba lona ngubaba khanya ulezimali zakhe. Kunomuzi wakho omkhulu. Umuzi lo omkhulu wamazeni. Upilo lapha phezulu. Ubaba lona wayeyakho umuzi Denisa lukazi lesentwasa yalela kwenye indawo ukuthi sibuye sizohlala lo baba lwana. So wahle wamemezela wanyenyezela abantu nasahle sezwa kwaphana duzela kwesobhukuthi kuthiwa ubaba lwana uthi njoba sekhulile udinga la umuntu omdala abangahlekisana. So ngase ngicabanga umama lwana ubani gogo uMandlovu lwana oyakabuya lincedise emasimini. Umama lwana uMandlovu umuntu olungileyo ngase ngisithi ngizakhuluma lokho njengoba ngithi umbalisi ukuthi limkhulumele laye ukuthi limtshela ubaba lwana udinga umuntu wokuhlala laye. Lapha uMandlovu gogo angahlala kuhle kakhulu. Lapha chasisa lapha. Umuntu wokuhlala laye okwakusebenza. Hayi, asomsebenzi. Hayi, makungathi kokomsebenzi singangena la Tholisifeda. Hayi gogo. Abe unkosikazi wakhe. Hayi mbalisto hayi. Mbalisto uyazigulela. Angikwazi ukuthi uyakuzofuna ukuthi ungene ngapi. Gogo plus lani selumuntu omdala. Hayi, ngimdala ngapi? Sengingcono. Mangazi. Siqinele thina mina kuphela ukugoba kuphela yikho. Iqolo. Kodwa umzimba ngiziqinele kumangalisayo. Kodwa yena ngicela phela gogo ukuthi lingamtshela yena uMandlovu. Ngitshela bani? Yena uMandlovu. Hayi, uMandlovu ngeke ngiyemtshela mina. Ama opportunity lawe ebuya kithi. I-opportunity. Yikho khona lokho. Lathi sayifuna imizisi lami nje ngingakwanisa. Ukhona ungawufuni umuzi mina uthi ngithi iminyaka sizihaba ngamayi sithiyaga lolu. Angikwazi umuntu wesilisa. Kodwa phela gogo bengikhangela iminyaka lokuthi umama lona usesemutsha gogo. Lina bese mbona seligugile. Imizwa ikhona. Gogo lilemizwa. Ukuthi ngiyakukhuluma kodwa hayi uzwakele nta kuyafika kuye lami. Lizamtshela. Ngizizamela ungaboni ngintisela mahlaleni. Unganginuntiseli. Lizafika kuyo indoda lo. Yebo kodwa into umemezele emhlanganweni. Ezinye izinto ziyakweqa zifuna ufusa mina. Mina ngiyakwanisa sibili vele mina saqinile ngisasemkhankaka. Manje ngizwena. Ubaba lona ngimjayele mphakathi bengingacabangelanga ukuthi gogo ngaba ngobukhamba phela. Ngobukhamba mbalisi. Gogo ngimjayele kodwa mina bengakhulumeli phezulu. Bengacabangeli gogo ukuthi lina lingafuna ukuhleli ingene kubaba lwana. Hayi, khuluma naye. Umtshela ukuthi mina ngizaqala ngisebenze kodwa ngizamthutha nekhoneni. Ngizakubambisa mbijana amahlanje. Khuluma naye ngingene kawani manje. Gogo ubaba lwana ngumuntu omdala, kulisa ukukwanisa khonoko. Manje osemdala kakhulu bani. Mina mutsha. Ngizangazo silathela ama-opportunity lapho.